Украин теле için күрешчі Львив сакины Святослав Литинский еді елді вамында фуаль тарызда Украина тілінің ақыларына қорчалай. О рус тілінде сайфасы олмаған ички паспортны алған ilk украиндар. Ичнеби шіркетлердің техниканың Украина тіліне белгенелемесіне ерішті. Якынларда есе бір қач вилаятты мынтақави тіл статусының ләғу етілмесі ақында давана қазанды. Тәфсілатлыжы невбетті келевхамызда. Здається, що перший суд винен. Bu mahkeme birinci oturuş menin pasportıma dair olsa gerek. O zaman bana onu Ukrayna tilinde toldurmağa istemediler, reddettiler. Святослав üçün мемори mahkemenin binası туған кибі oldu. Демек мүмкін. Елларca oturuşlarga келеве Украин тілі ақларының бозуловларына итираз білдірем. Ойынды бір чоқ давана қазанды. Шу жүмледен паспорт давасыды. Фаал мәлуматны рус тіліне тәржеме етмеден весе канал маға аққыны қорчалады. Але вже в 15-му році 2015 senesi yangi pasportni aldım. O vaqt ikinci til insanının saylalımının olması talap etken kanun çoktan barli edi. Manga biraz havraplangan vesiqani dengiştirmek gerek edi. Ama manga yok, biz sizge mutlaq rus tilinde yazarmız dediler. Mahkemede dava açtım. Karar men aqlı olganımni isbatladı. Якынларда Святослав яны devlet тілі қанунына көре мақбул олмаған деп сайылған. Мынтақави тілерінің ләғу етілмесі оғырында көрешіні башлады. Biz mintaqavi til qabul etilgen şuralarının cedvelini topladık ve onlarga talamnabe yazdık. Sizden o'zingiz lağu etilgeninizni isteyim çünkü kararınız anayasaga zıt kele. Kanun ise anayasaga karşı. Bazı şuralar cevap berdi, diğerleri asiret lağu etmege istemedi. Şunun için prokuraturaga müracaat ettik. 2019 senesi mahkeme Lviv sakinin Харьков vilayetinde rus тілінің mintaqavi statusundan marum etmege talabını qanayetlendirdi. Mayıs ayında ise Dnipro, Херсон ve Donetsk vilayetlerine dair aynı kararlar kabul etildi. існування таких Şehir şuralarının bu gibi kararlarını onlarga hukuki aklar vermege ve sesiyalarda ecnebi tilde çıkışlar yapmağa izin bereydi. Bu anayasanın 10. maddesinin bozuluvu bugünde böyle aklar lağu ettildi. Onlar vesikalarını ve çıkışlarını Ukrayn tilinde yapmak gerekler, bunu anayasa talap etti. Туған тілінің популяштырылуы Литинский мемлекетінің тышында да оғырашымаға қарар алды. Hewlett Packard ноутбукларында Украин клавиатурасы олмасына ерішті. Бұның елі Украин тіліне Volkswagen мультимедиа системаларының сеслендірілуіне, чамашыр машиналары ве маса фурунларының яны білгелеріні LG ве Samsung en büyük elektronik isisалжылары да yapmağa mecbur oldu. У 2012 році був 2012 senesi til kanunu kabul etilgen son her şey başlandı. Men anda ev texnikasını yazılar Ukrayn tilinde gerek olmasa hakkında madde taptım. Men çamaşır maşinasını satın aldım. Anda ise her şey ecnebi tilde yazılgan. Men onu dengiştirilmesini istedim. Bana reddettiler. Mahkemede dava açtım. 1,5 yıl devam etti. Neticede galibe kazandım. Фальның мақсады Украинаның бүтін вилаятlarında mintaqavi тіллерінің ләғу етілмесіне ерішмектір. Шуның үшін бүгінде о яны давалар азарламақта.